katuibu hado mo yang ki kaya koi Jisu Krista mo menyelingu teman penujina tamu bemalina tamyang ki 135 to 150 kg weight mo nang sinang kaya nga Jisu may ipuma mako Jisu sabu mako 5,480 mako nang sinang abu tapu hado mako 17 mako nang sinang Jisu Krista tamben tuyo Barabas lana tamdo shuyan din iya ko hado hangi Jisu Krista kibu kaya anu ka dalam tubuh punya Kristianan dini Jisu Krista ayen jina tamben ayen paguni sa taito yang ayen punya kadalan yung cuy jauh jini mabai lagi mulana mumaya pun ya ko halo cari tenang kemana passionate item ni teman cari payengi sahabat teman lemsuba halo topik teman cari Thailand yang teman terhabu halo topik kadang yu jina tuibu ni the last land for the world John chapter 1, 29 to 31 atau menang. Tahu tenang teman terhabu atau kawangau atau dia inang. Anini John lagi tanda Jisu paibungi. Hayang lagi kawang ni lagi dau. Awal kadang yu enu ya inang. Tahu au jiang lagi. Hadawa kadaja pada painang apoi apai siung buba. Hang cina tahu mampu imo. Au na yang lak tahu ising. Apoi Israel dai shinna damak cina tahu yang fakti painang. Tahu kau ngau nang tahu kau nung yu pui pakai neng. Haleluya. Iyan mo tang kawang pa ng ninyong pa. Kaya wala na si pa ng mga yaw. Amen. Tinag teman kabu hado konteks. Hado konteks itu teman hangi pa yapan ma. Hangi pa nuy ma. Hangi ibu hipak ma. Hado konteks celai wanda. John the Baptist kunyo ba. Iya kunyo ngalaya. Paibu hado caya. Mabu kadalan Judea hayanga. Jerusalem jinyu mabu kadalan ma ingau caya jinga payendi. Hayanga mabu kadalan. Ia John ngau nyo leibu caya mabu kadalan iman mole. Hayanga iman Jordan yen ma John Baptist temyandi. Aku Jews leader lana hado ngau caya bai hawanda iman hado John awi hangi bukadai sa hado John shingu. Tahu cina iman libilan hayang priestlan nyimbalan shuna John ia awi shay lak cina se tong lak cina shuna di hayang iman John nanga awi shi nanga Elijah se tong yang di hawanda John tawa Elijah ni jin si hama nanga awi shi hiba si hawanda tawa hiba no jin si Imana anu contoh hamana aushi tumanda iha awyana tuman shon imana tumana nang jiang hambi elakshi hayana nanga awhiya shi elakshi si yang bi farasi lan yo kada dum shon yang imana chonda dom nanga masaya no ichi buyang Elijah no ichi buyang anu hiba cha no ichi buyang hamana hangi ba wong pai hangi pa authority pa nanga fakti na tam kusida sa John da yung ida inquiring na niyan ni hayanga hado inquiring na men mo yang pa ni ani ni John na I tanda Jisu pa yungi hayanga I kawang ni lai daw aw kadong nu ya tainang tawa au cheng ke hado is Jisu I tanda pa yungi yang hado Jisu ni hangang yang hado igaya tampen me libu kaya kalau luya atai lak seribu hado yang game John Jisu ni yang Jisu tampen libu kaya Jisu igaya kalau lu ya atai lak se hado declaration cha hago teman nginang John Jisu ni si wa ni yung innocent yung sinless righteous hayang yung ni mai bu win jai bu hado de lebu ang hayang Jisu kaon ni the Lamb of God orang
achau hayanga inanyai ko pai ipa winchai ko pai tangben na ngoi sangi bumbunan na yo anga inanyai ko pai tangben na inu kadala taman chine liangge Old Testament ma taman na wanda kada yuwan ba ngau kyang menga atu ombu na menga atu asang yinang mo yin mo ni hane jia yuwan hane jia ma ko hane jia ado niang ba lang dang de ya apa ya wong chong ma hado tu ya hado ki wong chong ma shok ta menga tu do ku anu tan na tambu hado mosai lo ma hado mosang ngau kyang ma Old Testament ma hado practice menga mo yang ye Atu asyang yinamu yan mo ibay inutan damo da lepua. Anu yinamu Jisu Krista righteous. Yo oma chawa shabu anu yinepo haro Jisu Krista tangbe melibu kaya kadang yu inu kadalan kadang yu yana tamak haro da lepo haro pure blood kay kadang yu yana tamak chen ibu monang. Leviticus chapter 17:11 ma tamana kay wanda. Hangchingnya ayen ngobu yen mo lili ma ayen na I ma monang hayanga tauchingna yuman ba numan na keti kung kampuwa kadalan ching nu ya taylak chingna wangchong ma shukadam daw sa ngawyang pa I hangi ba ayen monang tawa anu tan tampulin nam sa Leviticus ma hadaw mosai ro ma taw chuno mo yang kem Old Testament में अनुता नतमक चिंगा अतु अशंग यिनमो यिनमो वंचों में ईशोक तंबू करे अनुता नतमो यांगे hayang ko यिनमो की दुई दो पुआ हदवा just for a year wang pencha चिंगा इता नतमो शिना हदवा चाव शाशा पुई तंबू इची anu चाव तंबू इची hayang ko wang pencha चिंगा over the membo anu the over the membo तंबू है वनाम सिनम Tauchine niang palanga wong chei she to ku kanang wong peng le kia adaw anu tai to le dama adaw anu chingna wong chei she yen mok ya abaya wong chong le I shok tama anu tui do ku hadaw ngoyang yin ang chingna anu chaw tama chingna yen mok ya perfect ni che hayang boy anu yenang bu achaw righteous ka I kaya hai Chanda bu chingna kadong enu kadala enu chaw tamang manang hayang hatawa Jisu Krista yi pale chaw tamang manang Hebrew chapter 13:14 malay wanda hang chingna chaw matobo kaya I chaw tambalan chanda kim yenang ba wangai tamnam se ibu tamang yenang yenmok I hadaw tui do bu pa wanda wang chei she tu tobu pa yagi anu ta na tamak chine hayang pyu Jisu Krista tang ben ne chama tui tobu ka ye chaw tamu shi nang hayang tang ben ma ka ta tui bua Jerusalem wang lam di che hayang boi hadawa Roman lan wang lam nang hayang hadawa criminals lan ka ta tui pa lam anu tui ling mo pa lam hayang winya chai bu anu neng ka ta lam tui bu wang lam nang yang ke Adawa Roman wangama adaw kada nyang landa capital punishment pa tangbe mata katuibu hadaw mo yang gi hayang koi Jisu Krista amo mengilingu anu yu ombu hadaw Jisu Krista the Lamb of God teman anu china tangbe malina tamyang gi scholar lang Oxford University of scholar cha nambu hadaw niyang gi Jisu Krista Bible sa adamang nagkalay ng ibo harong tangbe ma 135 to 150 kg weight mo ang sinang. Kaya nga, Jisu may ibo ma mako Jisu sabu mako 5,480 mako ang sinang. Kaya nga hatawlan yoma tok bet hataw ijing tok siya yung mako shilupo deep wounds 150 orang sinang. Hayang Jesus ang magbuta po hatong mako 17 mako orang sinang. Tahu dokter, anu yang liwa ya 6 hours. Kadalan, anu kadalan, kadang jalak cina sambu sinang. Hayang tahu dokter I. Kol kanada, yui taka, tuilang hataw tangbe bayo umanda I 3 times
lâm mây ta bu shi nam sa ta man yo mây niang ki Jisu kum pu iya 4 to 5 leaders yan na tai bu shi nam hada kong kim bu shamai bong bua i bo bu jing ei ji hayang bu ka dong lu yalak jing ai Jisu Christ a shang bu ta man ni nam Our Matthew 27:15-26 Malaya koi saat mana kelai mengenai ni bukia jenis pumo di paklet dia kapnok ma kada nengan po ambu hadau moyang di sinam tadanana au hiba yu Pontius Pilate hadau lana tempu akunga au hiba criminals au hiba kapnok mo hadau kada lana tempu nangi hadau yu hayang ai kuma Pontius Pilate hadau lana tempu hadau moyang game. Ayang hadau hibang ma Jisu Christ po ngopu hibang ma Barabbas seminggu criminal kada jauh iyo kapnong mo ang yang kada akong jama imana Pilate asong limbu kimu limpa sa imana tong yang tokri Pilate akong digi tawan numan de Jehudi lan amba lana tamu buat setong ayang kui akong Barabbas lana tempa sa tumun digi Pilate akong de ni sengau hama numannya Jehudi amba sinya kude tawa hanghi lingmutam nanggi shi hawanda imana akunga anguna chanangi I tangbe matak shi hayang pui Pilate Jisu Christ hangu anu yu omu acham shitayang iya hanghi anu omu da hanghi anu lingmuda se chamu tamana hinang Pilate imanda anyo tamdong Jisu numana au hiba lanu tambushi se iwanda anyo akong yilakpa ang shawan sa imana Jisu tambe mataktaw hayanga Barabbas lana tamdaw shiyeng Jerusalem de Jisu Christ oka pang Sunday ma ongbu hadaw kadalana David Husana se Jisu Christ ada jonga minyo ma yino na yakula no Jisu Christ tambe na toyo Barabbas lana tamdaw shiyeng Barabbas I anu jina Roman manang kia iya tambe ma takka tuila ka 100% sure mo yang kiyong hayang po Barabbas anu kata pahi lana tamyanga Barabbas liha o hadaw nuema Jisu Christ tambe matakka liyang ki hadaw de lekwa teman anu jina teman liha o nyo teman shanga o teman kiha o hadaw hanggi Jisu Christ ki bukaya anu kata teman de yin pa tambu hadaw de lekwa mo nang